gopo i o wau au, le tua manu malo, ia o te whaatalo whātua i le neia fiafi i le pa ia manu mamalu si tātou watanu, o whia lava se tafolo e mafuta mai ai le nei fo ia fiafi, whaatalo whātua i le suafa manu malo Keriso, ta tonu ia o whaapeo, tai mai luto soifua i molo nei ola le neia fiafi i le pule whaasoa o le tātou watua. A le neia fiafi o mofo i se avanoa e whaapeo na tātou talanoa i le upo le atua. I o se whaamalusi fo i le neia fiafi a vea masavalinga o i e whaima whaamalusi au i lau savalinga whaaleanganga e ala lea mai le upo le atua. Ia e le i alulua le tātou prokalame a vea o im whaamanuianga i share tātou prokalame lunga lau timeline. A le a o whaia le talo ia a mata e tātou whaasoa ono le tātou taimi e tā ua. Our time, le arawa le taimi tātou te le mai maua se taimi, au fo ine mai maua lau taimi te saua i lunga le prokalame nei ai le whaamalo si au le opo le atua, ia whaapeona e sau maua le awhiong pa ia le atua, o lo o iai le ola. Le tua le mātou te mawha manuia o le neia fiafi lau whaunga o le whaia onga, whaapeona o hao mai la o fio whaatonu mai o le neia fiafi, a o whaasoa i lau upo, a vea lau upo se whaamanuianga i lau whanau mafuta mai lo wanganga reia fiafi a o hao la o fio whaatontoni o mātou wala ono le suafo o Iesu Keriso wole mawala au tuai nei. Amene, amene. Hallelujah, praise God. Amen, le neia fiafi a ele i. Aluloa le tātou prokalame. Momori atu lau whaafitai ma lau whaamalo. Mua. O te whaafetai atu i le pa ia mani mamalu le atu noo. O i lātou o lo o whaavanoa hino lātou taimi. Lātou te appreciating a ima whaafetai a ise ngā luenga o lo whaatino. O ele whaapeo usa ili o se whaafetai pa. Whaafetai lo tau au mai o tau tau tinonga. O nisi o tau tau tino mai le te leo le suinga o tau o langa o no tātou wa onga ma tātou Bible study. O nisi o tau i tu langa o tātou ma tā upu le anapongi wa ye nisi wa message mai ma whaapea wa le o toi ula, wa le o toi inupia, to te wa laua ma whaino lātou whaato i laloina vaenga ia ma whaapea mea lātou tau tinonga. Ua mo le o toi eise manongi o se sikaleti ia po o nisi o vaivainga na iai, o nisi o tu ina naunga, o la ua wanga luele mana o le atua i tonu ia te ila tau whaafetai mo le usitai wa o le whaamanuianga le atua, e le o ilungo se tangata whaalongo, the blessing, it's on the doer of the word, o le tangata na te whaia le upu, o le upu le whiongopa ia le atua, do not be a hearer only, but be a doer of his word. Na o le tangata na te whaia le upo le atua e manuia. Ai o le tangata tauna o na whaalongo, faith comes by hearing, e sau le whaatua tua i le taunongo longo, ai a e le whaia. E te le maua fo i le manuia o mea o te tala noa atuai, peitai, whaafetai atu mo i la tau o e na, mo message mai, whaafetai mo le upu, i e kau le whaafekai le upu, pa the testimony, whaafetai mo a o tau tinonga, ua whaapeo na whaamalo si au i fo il savalinga whaaleanganga, ia vi ia i lava le atua, ia whaapeo na whaamanu ina ili suafo le lii, whaafetai lu tau manatu, ia e tau te message mai tau te iloa o le whaamalo si au na ia te au. O le ale, o le peo le tala Ioani, fuma Ioani, e le eise oli sili na ilolo whaalongo laia, Faavavau lau whanau i le ami o tonu. Ina ua halu le whiau ai whaalongo Ioani o laua Faavavau tangata i le upu le atua. Fuma le tala Ioani, o le oli le ia te ia te iloa. Someone messaged me this morning, na message mai le tūlanga ua tuulan ta paa ono le anapongi. After 5 weeks le savali le anapongi. Ke longo ukangi. O whaalongo i wholo uloko, so le makua i o oli ai lo uloto. Ono le fua o le upu. Ia, whaafetai foi, mo i la tau o e na, ia, o loo whaapeona mātou wheilo ai no whanga lau tele, ia, sa o malanga te loi Wellington, ia, ono nisi o tūlanga tau le ainga, ia lena mafuena le o tau nuu tātou pāpostani ono nisi o tōtua ngia tala whiangai, ia mai eila nisi no o wheiloa ai, whaafetai a wheoleo e mai moa mai o le au le tā ua utau suafa, whaafetai mo le whaavanoa ino tau teimi tau teo mai e wheiloa ai mai ia, ma whailoa mai fo ise me ua whai e le atua i utau wola ma soifua,
tele niso i lātou no whiloa i Wellington ia ma whaapea mai ia le tūlanga o le hao ngā o ngā ma le Bible study ma le tūlanga wa te lelo lātou i loa le tuspa ia within 1 year whato a whaalongolongo ai some o isi tangata na whamena mata le whaalongolongo mai from the beginning which is 3 years ago o ma le teimi nei o makua i mamau wari ke leo lea o le ngata wa te lele i loa o le fiongo pa ia lea tua ai wa te le fo le swing o lātou wolanga change their perspective about life wa amata na wa ai ma whaatua i lea tua whaafetai mo le whaavanoa ino tau tei me whilo hai me eilo nei tangata ia pe tau te ko kere i fia mata ese ia tea ngā wakalaku ia a tonu fo iai fo inisi o lai whaalongo longo mai ia le fia ia tea la ewe ele ofi ia le atua pe a fai fo i le a lava vi ia le likio fo ka ika pe le fi ke I'm the nicest person in this world amen anyways faftai mo tau tinonga ile upo le atua fa manuia le atua ya te uto I just want to appreciate nei tangata o loo a mai ala to testimony message mai ia onisi fo I fa afetai fo mo oe le te shia ina tātou plokala me lungo different groups. E loa e te lo teimi o te tatalo i le atua ia whaamanuia ia te outou o loo shia ina tātou plokala me. You have no idea le te leo o lau vahenga o loo whaitu tonu o te tala lei. E istangata. E ngā ngō mai e mai makamaka e pe ngā ngō makamaka e reka kai whia ka hau whia shia pe mā e ia Keriso pe na ai arungi lungo timeline ngā o mea lau langi lai shia I lunga I'm not saying for lele se mea pala ngā lau tala au te mā ia Keriso ma tala Iesu ai mā e tau unu mo o tangata o te mā fo ia e tau unu mo o ta mā ngelu Awara te maia Keriso wai o lista ngata e fia e share me lolang e musu e share le upo le atua I lungo lang timeline I don't know what's the problem pe e mai ki ufa peanga wo e wasu I lo langa wai awa te mai I lena maliu mo oi amen ia le tua ile nei a fiafi o te fia fa malosi ia te oe ia I lau sa valinga O le Faamoemoega ile Ola e Faavavau ia Keriso Iesu ia atonu e tātou te don't jump to conclusion wa mention na tule amatanga o tātou ta ua lole Ola e Faavavau e tele lava ina mafaufauta ngata o le Ola e Faavavau whako a e halu e langi whako a e maua me ta o le Ola e Faavavau o to tele o tangata whapia Ia si kako kausingi yo lava si maua le Ola e Faavavau le langi. La tātou oe, tātou te vaavai mua, o le Faamoemoega ile Ola e Faavavau ia Keriso Iesu. O le ale nei meo le Ola e Faavavau. What is eternal life? Amen. O le Natalia Iesu le fesili lea, I tutono o Ioane se fulu ma le fitu. Fai upa e tolu. Natalia Iesu le fesili lea. Whapea. O le Ola e Faavavau fo I le nei. This is the eternal life. Ia la tau I loa oe le atua moni e toa tasi. A toa male ua e awina mai o Iesu Keriso lea. Amen. If this is the eternal life, o le mele ta o le Ola e Faavavau ala I nisi e whaapea o le Ola e Faavavau o le Ola e le oti. Which is a nice sao. But ele o le Ola a toa le nai Faavavau, that's not all of it. Te uto whaapea na le paua na o le Ola e le oti. A o le Ola e Faavavau fo I mai, o le Ola e Faavavau fo I le nei, ia la tau I loa o e le atua, moni e toa tasi, a toa male ua e awina mai o Iesu Keriso lea. O le winga a toa o le Ola e Faavavau, o loo taatia I le upu I loa. For mai le whaperetania, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. O le winga o le eternal life, e te maua mai le upu nou, K-N-O-W, o le loa.
O le iloa le I, o lai to o tele tangata e mafaufau le iloa, fo I lele o lo iloa le tangata I lo mafaufau po whaatita inga o tangata actors. Ia po tangata actors, mamio actress I lungo lea. Celebrities fo I leo mai TV. Kako umau kako lo umar ka mengo ya rampo ka ulo rampo kako ya usiva enga I fifi ka rampo ya sola ka ulo rampo kako lo uma fo lingo rampo o ya ngaka kako lo uma ya pe ka ufo ano ka ulo ano kako lo umar ka mengo ya ano tato te loa la tangata yo tato mafau nang lai kako ke maka o le noula le nā, po o le iloa le nā, lai wha apea tangata, ai o le iloa o le atua e wha apea nā. Ai le o le iloa le nā o le tala noa i eile tu spaia. Amene. E le o le iloa le nā o le tala noa i tu spaia. O le iloa le tala noa i tu spaia. Tu tusa le lei ma le iloa le tua i le tusi le kenesi o lona mta upo e wha. Fai mai. Fai mua. Fai mai ua iloa e a tamu lana va o Eva, verse 1. Fai mai ua iloa e a tamu lana va o Eva, ona tō ai lea o ia, ona whanau mai ai lea e ia o kaino, ua ia whaapeane fo'i ua o maua le tangata mai a Iova. E le mawhai ona e iloa se teine pālangi lo mafaufau. Ai ke au awai kunga wa kōr kinge pālangi onga wa e iloa lo mafaufau. Whameo ke iloa kinge langa ke iala i o wa kō ai sea. Whameo langa lau ke iloa. E le o le iloa le nā lai tala noa ai le whai upu iluma. O le iloa le tala noa ai le tusi le na tātou whai taua. Le na whamatala Iesu whai mai. O le ola e Faavavau o lo iloa lea o le atua ma Keriso. It's not talking about knowing the head knowledge. It's talking about relationship, intimacy. O peo nei loa a tamu. Nei loa a tamu lana va o Eva. It's talking about le la intimacy ia po o le la relationship. So o le ola la e Faavavau. It's not just only live it like ola eternal. It's also knowing God in a personal level. Te iloa lea tua I le lua maftanga is your father. So se ata li lava I te tauna I le la relationship malona tama. So o le ola la e Faavavau, it's not just only the head knowledge. No, it's talking about a relationship po o le mafutanga. Pei o nei loa e a tamu o la nava. E le I whaapea nei loa e le mafufau a kamu o yola wa va eva. Ke ia le wako eva. Whangau mai ila I o kaino ma apelu. E le I whaapea nei loa le mafufau ai ke iwa. No, sa iai le mafutanga sa whaapea nei loa in the personal level relationship. O le winga le nā, o le upu I loa le tala noa I le tuspa I ai lunga I no ua whai mai Iesu tu se Ioane. Ta upa sifunu mar fitu, wha upa toru whai mai o le ola e Faavavau fo I le nei. What's off? Really? Is it still on or is it off? Oh. Let me ngā kai. Sorry. Okay. I'll say it.